آية بناني كلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye tarata suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani saba shahru rabiul awwal nye hijra sankalo sabana bisuye watani sabana miladi nasarau ka jate ba fulani mugani kele sankalo tanna bisuye watani konontonai ambe dauda bugu masjid raja wambo kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنفروا خفافا وشغالا إلى آخر الآية. قال سفيان الثوري عن أبيه عن أبي الدهى مسلم بن سبيه. سفيان الثوري أيامنا كابوا فاما أبي الدهى ناتغي مسلم بن سبيه. هذه الآية تنفر خفافا وشغالا أول ما نزل من سورة براءة أمر الله تعالى بالنفير العام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آم قجوة التبوك. كوني آية سورة براءة كنو آية فلو من جينا ko wayenni aya de ni ala ye benya maria aye mu'mini benya maria ku ka bocci de nofe kata kele yoro la minye tabu ka kele ye utara urume inde kele urume mununye kitabe dunke wuye ala ya wajibi mu'minu ka ku ka bola halabela la halabe fil manshati wal makrahi wal usri wal yusri min fari foninendo ikabo min yere amandiyo boli mandiyo ikabo min ni geleya bikaw ikabo min ni noya biyo ikabo khifafa wa shighala wade infiru khifafa wa shighalan qala adadun min al ahli al ilm kuhala wa subana dokon firu khifafa wa shighala kure munye kunna ye fonan kayo ayebo na shibe sambi saba sambi durela ayebo katakelela wa qila subana wa suyuga wa khniya wa masakin tafsir kadaw doko na ye fonan kayo ayebo katakele yorona na ye chokorobaw yo ayebo kata na ye shetugu yo ayebo kata na ye fantaw yo ayebo kata asugula lendo aye bokata doko nisata wa khairan nisata aw farufuni nendo aw farufuni te aye bokata wa qila fil usri wal yusri doko shebaw yo shetaw ya aye bokata wa qila qinayan wa faqira doko ye fantaye na fulutiga aye bokata wa khawiyan wa daifa ila fulendo sembe bil fanga bila aye bokata keleroda wa haja kulluhu من مقتضيات الأموم في الآيات وهذا اختيار ابن جرير ثم ابن كثير ينين تفسير نونم بفو أكون نونم ببدو آية إنكونو منو فلك فو كون نونم ببدو آية كاللابولي كونو كو ابن جرير يو ودي سوغانتيا ما لا يرى مؤمن لا يدرو تشوغو بيو كبو كتا جهادو لا تشيدن نوفي
iye demisene yo iye makoroba yo shebi yo sheti yo akadi yo amandi yo tanke ciden beta nin jahadum min na beta urumen kele tabuka bede kabo anufe kata wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah aka jihaduke alaka sirala aye jihaduke naka nafolo wiye ani awyere ku alaka sirala zalikum khairu lakum ode awma hera yede na ye jihaduke alaka sirala naka nafolo wiye ana awyere ku ode awma hera in kuntum talamuna na bodo kone na ya sur'atum benindo kafun ninka jihaduke alaka sirala ninka nafolo aninka ninye ode kawsima ode imma hera jene lagara na tumbe nindo atumbo ode ke atumbe jahaduke na kan nafulu na kan nuya alaka sirala wadi ato hadisana na ciden ko takaffala Allahu lil mujahidi fi sabilihi in tawaffahu Allah an yudkhilahu al jannata aw yuradduhu ila manzilihi bima nala min ajrin aw khanima jahaduke la fule préditiye ni mogo bora jahadu de la kasira la iduskun kala silendo ni kan na fule ni kan yere kunye préditiye ciden ko ala ye garanti ta jahadu kelaye na tara jahadu kala kasira la ni sara jahadu yoro inna ala ya allah du tayya ka garanti tayya ko abi la duwar janna kuno aya garanti tayya fana ni masa jahadu yoro inna ni sagira ikisire kanika sokono ibe sagi kanika sokono ini jahadu baraji ani ini qanima fana bena perditala ولهذا قال تعالى نند قصوا لكم آية وركنو كتب عليكم القتال وهو كره لكم كو ألا يكلك أو كفرداي أو فناتك كلفه أبي كلكو أتافه وأسان تكره شيئا نابسكك أو بفندوكو وهو خير لكم ودعوما هيراي وأسا أن تحبوا شيئا أبسك سرعو بفندوكنو نين يكلي بلياي أني كسيدي أنك نادو فتنة أنك نادو كليلا وهو شر لكم إباسر أو باكي كم من كانوا يريود يوم بني والله يعلم وأنتم لا تعلمون ألا دبفندو أو تفندو donc ni ala de be fendo au te fendo ni ala ya unya amara ni minye ayoke komi ala ya fo chokomi لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون ala ba foni ayala ka mogo la goshi mogo munun tora tabuka kele in kofe no mata ciden nofe ala ko law kana aradan qariba ala ko nafuru min be soro tabuka keleina naye urumin kele asheruma nabu kan nafuru min minawula na ya soro nafurin kasru aula wa safaran qafida na ya surabe tama min fana ke katakele yoro inna tama in fana kasuru tama jante na ya suru ode tundo la tabauka tide mugo toro ko fe tabuka kelenga abetum betu ko nafuru min beta ta urumi na ya suru nafuru in kasuru da abe tama min ke kata jahaduna na ya suru tama in kasuru tama jante ubetum betu ko parce que hada maden chaman be nka fen soro nafa soro nogoya la ka soro tora min soro o de kaduye nafulu min be soro kanima min be soro tabuka na ya soro ka gerewula na ya soro tama in fana manja utumbe tugu ko walakin me bodat alaihim suqatu geleya min be nin kele inofere tama jamin balade o de janyana unye koro tama inde janyana unye koro ani geleya imbe kele ina ode janyana unye koro ode yato utora ikofe tabuka kelema umata wasaya halifuna billahi ewa ni esagira kabo tabuka kelena ni nanu mafana madina ubeta kaliyede wasaya halifuna billahi ubekalini alay law istata'ana la kharajna minkum la kharajna ma'akum ubafo chide
niyaye aw mabbo ka farauka katata buka kelena shede tuntanye wallahi ni shetumbe awnye antumbe bo ka farauka kata keleke ka farauka nasa gira ubena ni ujura de fo ka kalaka yuhlikuna anfusahum ala ko bake kan ujura min fo bake ku yerede halaki ubake ku yerede halaki wallahu ya'lam innahum lakajibuna ala bado ko ulu ye galontigelawde ala bado ko ulu ye galontigelawde uye kuma min fode konna antu nyaado ni antu ni setumbe amunye antumbe bo kafara auka ufulika ujura min fonne nye ngalondero ay law lam yakun lana ajaru la garajna makum uyemmin fo kono ujura tuntamna ambe bo kafara auka kataja hadurona ala ko yemmin fonne nye ni ngalonde ujura tuntula koy yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakajibuna ewo fulika nin galo min fanatige kakkalaka ubake ku yerede halaki nin yerela ewo galon tigelawde do akana dawla nunun ko ni mata inofe tabuka kele na ujura shite umata de doro عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين نيرو لا شيدي نيكودو كي ala ya jalagi misani ala ka jalagi folo aya fara ma de folo ala ya fara cide ma de folo ninne jalagi jogo nyumande ka bo ala fe ka cide segere ni ala tun ko cide ma munna uye jendi nunuma ni yamfa folo ma fo cide ndusu ku imbeta yorobe me ala ya fa bilanye folo nin fana jumaye tabuka kele ina anko tabuka kele ale kera tilema fela defe akera tabuka kata urumu kele urumu nyi mugo munu nyu jama kacha ubese kele chogola kele minambu bolo ube yurumu fana akajja kosobe ewa kele mfana kera tilema fela dela munafaqe chama masokata tanke gele ya mimbala ni jagu mimbala munafaqu do nana chidema ko chide ujura debe au nade jendi nema nkanata kele yoro inna ika jendi nema nkato madina pasiga ujura benna munafahu munu nana ninfo chide mfana manyanye kala nimi nana droko ujura bennela jendi nema ne kato madima chide mbafo jendi rimatoya aye minke ninye ala ya jalaki nindela misana ka jalaka konya farima afallahu anka ala ko chide ma ala ya farima lima azinta lahum munna iye jendu uma nya farima de ni munu nana jenyine efe ku kato madina munna uje nanaye ku kato madina hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibina itumbi maku ikana jendi nunuma numina na dere ibafo ni minna na jenyine fe ibafo nete seka jendima ikulaje ni tuma jenduma ni mugo min ye tinya tigiye ni ujura de bala uba ni ujura tala itumba do parce que fule ka to madina kam madina toli ka huja soroni e ka jende ni hari ni etuma jendi nunuma utumbe to yawo hari ni tuma jenduma tunte taw ni ukata baliya uba dilo e ka jendi li de masisa mi hari ni etuma jendi nunuma ni tuni maku ima jenduma itumba do nu nana ujura min fo nu tinya de do ube ni tinya te itumbe no do ube tinya tigni galon tigi bo ubu gonyo na mimbe tinyi binye tinya fo aka ujura la mimma tinya fo aka ujura la na be aka ka galon de tige itumbu lu do ko gonyo na hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibina itumbu to kana jendi mosima donc mo min ye tinya tigiye aka jenyini na ka ujurala itumbe no do mo min fana galonde tige ka ujura ke ayerela hari ni ujura tala na tunte boyno fe hari ni tumma jendi o ma ko kato madina tumboto madina utumbe no do ko lu ye galonte galawde ye min fo ujura kote ulula bambantiani banni debu ula itumbe ni ndeke me ye je min duma amanye menya farima
لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. تمام منافقون تيدن جنين وكتو مدينة على نانا يرايا أقوم مغم ويمومن الدفلين دي وتجنين في قوالي بيتو كليكو فيه نياي مغم ونانا جنين في قوالي بيتو مدينة كليين كفا بمنافقين ودا طلاقو لا يستاجنونك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر مغم اللي مناني علي أني دولبا ulute je nyini fe an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim ukajahadu kenu kan nafolo ye anu yeren ku ukajahadu kenu uluye uluto je nyini fe rew mogo limanani alay ani dollaba ale tena nyini fe yere kafo chide nyere nkan nafolo ni yeren ku ukajahadu ke ino fe ba ube kana jahadu ke mu'mini to o je nyini fe o mu'mini ye mu'inye min limanani alay ani dollaba ale be akan nafolo na yere kun yere finance ala ko de la te jenyini yere ke wallahu alim bil muttaqin mo munu ni ala nya serenya bagawiye ala budo koy ala gare nya serenya bagaw do de ni yae mo be jenyini na kana tajhadula nin kan nafolo nin kan yere ko be munafaqi mo ye mu'mini nyuma de alimanani alay alimanani dollabaye ka jahadu kana kan nafolo ni ayere kunye kato o kofe mu'mini teno je nyini fi abada mo ya nyini fa be munafaqi إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر مغود بي جنيني كلي تولي كوفي مغو منو مالي مناني علي ومالي مناني دولباي مغو منو مالي مناني علي ومالي مناني دولباي ولو ديبا نيني افه كو كاتو كلي كوفي وارتابت قلوبهم او ادسكون فنا شكالمبي على كولا فنا منو دسكون شكالمبي على كولا فهم ألوفلي في ريبهم ubuka shika indela yetaraddaduna nube takasagya kono ute bochogo sorala mo munumbe ni la halala dina shika bula umadda alla alala umadda la gara kola nunun tigila mo debe je nyini fe kato kele inkofe sino mu'mini shita nyini fe ko abeto kele kofe ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ألا قل لو أرادوا الخروج أكون منافقون من تورا كلين كوفي نوتو نيالا نيني كو بيبو كتا كلي يروينا لا أعدوا له عدة وتنبو لبيو utumbe kele la benke ko aka kele minon ku labbe ko ka yirinan kafin labbe ko ka suru fanan labbe me mo ya nyini fe ko abeto kele in kofe asiman ninke kele yin donc ya ira boli tuntulawo ni boli tumbu law tumbu kele labbe like u yere ka suru fana u ba labbe u ka yirinan kafe u ba labbe uni kele minan munun kan ka tumba be labbe men niya ye imo ke nunu malla nyin ko beta kele yoro inade nu tunya la nyin ko be bo kata kele yoro tumba la benke walakin me kariha allah imbiasahum munafiqun nunum boli ka farika kata kele yoro la de ala yere de yako fasabbatahum ala yusabati madina kulla fu kuto madina wa qila ala kum allatige kononana uqudu mal khaydin aye sigi ka fara sigi bagaw ka madina ya demisenu munun be madina ya muso munun be madina ya udurato munun sigilen be madina ya aye sigi ka faru ko ya ala dere latige nun uka parce que munafiqi fana fulede mu'min liman yalla fulendo munafiqi de do na be mu'minu jamala abe tora yere de la sauma kawla fude kala sirade kaw baga de awtese ka haraka baraka bolo wode yato tabuka kele ala yere malla nyini munafiqu ka bocci den no fe kata kele yorola
ala yere de ya Allah tige kuto madina لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لو خرجوا فيكم ala ko cidema ninni munafiqin nunun tumbora wono fe katakere yoroyinna ma jadukum illa khabala utun taw jidi foye kele yoro la ne tinyalite utumbe tinyalide do awku kele yoroyinna wala awdaw qilalakum utumbe teliya aw ni nyogonche ube teliya aw mu'minun nyogonche yabghunakum alfitnata nube fitina nyini kabila aw mu'minu yere ni nyogonche ubeteliya katoka fitina ude nyini kubila ani nyogonche bal mu'minu kafo ahli sunnah jama kafo ni munafiqu bawu chela utaw jidi foila ni tinyalite ube teliya de namimaya korofoli ubodi chari ni nyogonche ubeta sigi nin kerefe karasa nin foye ubeta sigi nin kerefe karasa nin foye ubeta tigi nin kerefe aye mun famu karasa ka kibariala ubeta sigi nin kerefe musirin ka kola ombe komina silame ka kola aw yen nin famu nenna munafiqu be silamo shen koron nin chogo de la ute foye la ni nyogonche ne tinyalite odi ato tabuka kele ala malla nyini munafiqu ka bokata ciden no fe kele yoroina ako parce que no tara no fe utaw jidi foila ne tinyalite ube teliya ka fitina de doni awni nyogonche wa fiikum sama'una lahum parce que mogo do fana ba awla aw mu'minuna ube ni munafiqu ka kuma mina kosobe ube munafiqu nonu ka kuma mina munafiqu munun be fenwo fen fuye uba mina ka baraka na donc o fana be ke tinyalide ani nyogonche balma ala fule ka min fu harbi nimbe silamo ka kafola abe silamo ka kafola do be jama kono lu kala nyini te foye ni tinyalite kam mankan wulani nyogonche doro ka fitina wulani nyogonche doro iba soro ulute awchela foila ni tinyali nyini te ani kaw bila nyogona ni be mogo do soro awla utigla mogo fanato o mogo sugu jatemina iba soro mogo do be jama fana la udalembo o mogo sugu de la utu jatemina awchela ka soro tinyali kala udero ala fule ko de foya har ciden ka jama atumbe har ciden ka jama umogo tumbe ute foila silamo ni nyogonche jama ni nyogonche ka fitina bila ni nyogonche doro iba soro mu'minu dobe fana de mu'mini dafalen de do de ni munafiqi chugu ni signali kala chugu ni mima sugu ale fana dalembe ulude ka kumala nu ye kuma min fodora ba mina ka barake nay wallahu alimu bizalimina ewa ala be tonyali kala do de ala be tonyali kela do yere de o de ya to silamo ka kafola munafiqu munun be silamo ka kafola tinyali kela munun be silamo ka kafola nemime munun be ala ba bedo ala be tonyali kela do koy لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون لقد ابتغوا الفتنة من قبل على قتيدم كوني يهوديا منوفلني ني منافقي منوفلني نونو ني فتنة لا ني يساني كان مدينة يري وي فتنة لا ني depuis من مدينة وذلك أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة أرمته العرب عن قوس واحدة ساني تشيدن كان مدينة arabu bere farla nyogon ka kaciden kele ni binye kelenye wa harabatuhu yahudul madinati awa ciden nale madina fana ka yahudaw ye ciden kele o munafiquha ani madina ka munafiqu balma nin dina aka gele koy nin tauhidi tali ni sunna ka ke komi cidew na chogome aka gele koy itara yoro ibe gele ya do soroy me ibe ke sabali bagadi munyu bagade na ya soriye qur'ana kala kaba kam mo fulu munun temina cide munun temina ala fure ko de foya aku cide mugun kata arabula kana yahudula kana munafiqula uye ko chaman de dila ka ko chaman de ke ka ko chaman de fitna chaman de labbe yin
puru u be se ka dina ni dawa min fule ni u be se ka faga cogo min ala de mu dese bun kasiri ko ay lagad amalu fikrahum uyuka hakilina bara wa ajalu ara'ahum uyuka hakilina bokeneka fi kaidika wa kaidi ashhabika nu be dabalu ke e kama cogo min ka dabalu tige ka sebo kama cogo min wa khijlani dinika wa khimadi muddatan tawilata nu ba te ki ka dina ka faga tew kata arabula kana yahudewula kana munafiqula u ye wakati jande ke nin ko nunu labbenen kama puru ka dabari tige kama droki ka dina in faga depuis France ja depuis wakati ja iboka depuis ciden na kun folo madina arabu farala nyogon ka kele yahudaw ya kele madina ka munafiqu ya kele falamma nasarahu allah yawma badri tunami alaye ciden de me badri do wa ala kalimatahu ka ciden ka kuma korota la ilaha illa allah muhammad rasulullah qala abdullah ibn ubay ibn salul wala de abdullah ibn ubay fanako ana to nyogo haja amru qari tawajjaha ukonni nyekoy ayanye shi an fanama parce que ciden na le madina munafaqiyatun te dina ko makka munafaqiyatun te ciden na kun folo madina munafaqiyatun te me yahudiyaw utumba ke ka ciden ta me tuma me badri kele inkera ala ye ciden de me badri ka de me arabu be farala nyogun ka puru fo ka ciden kele de ka dina faqade badri do ala ye ciden de me arabu ka tuma me shera unuma kam mogo bi woron fula fagawula kam mogo bi woron fula nyanama yamina aya sur abdullah ibn ubay ibn salulu o be madina kafiri de tunya ale fana ya madu silamiya kono yere nin kele ndesa ako aka to nyogoma ako muhammadu fule kam ninke makan kawula ninye ko de anye silembe an fana made nan fana toranka kafiriya kaya ayen nunun faga cogo mi ku kan na folota aban fana faga koy kan na folota ne minye an ka fo andala kenemalala ka fo ando na silamiya kono me andu sukun kono anye kafiri de amdan taka pour akanan faga pour akanan kan na folomina munafiqiya don sababu fule dina kono abdullah ibn ubay ibn salul ana ka jama u don na silamiya la no dawni newnye me kafiriya de bu sukun kono munafiqiya nana nin cogo de la donc ala fule ko de foya nunu ni ko labbe kama wakati ja u ye fitina nyini ini ye wakati ja ina le nye madina sani kana madina nunu ni fitina nyini ye ka fitina la nyini ye ka dankari itugu bagawula ka dankari ka dina la u yo nyini ka me hatta ja al haqq fu ala yeriyen nana ni cinye wa jahara amrullahi wa hum karihun ala ka ko bangera kene ka kabila kere ka kasura mandu uluye minye idemeli e badri do ala yere de ideme ka cinya bila kere ka ko bila kere ka bange kasura amandu uluye sino bima nunun bila nu bi kele ka fitina nyini ni yede bimu bila la de ومنهم من يقول ذرني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين أنقل نسورا نانا كمنافقون كل ملو يدي وكجوغو بوكنكا ومنهم من منافقون دو فنا جوغو تنيني دو كون نينجيرا جد ابن قيس kwa jigira ode tibariala ari bani salmata kabila dobe madina bafu bani salmata ulu bani madode do jaddu bun qais tumami tabuka kele mulila ciden ko kabbo kata kele yorola alena na ciden ko jaddu bun qais ma akoy labbe an kata jihadu yorola jaddu bun qais ko ciden ma akoy rebenne do neka mo bebenne do konne ye mogo ye la jarabilen do muso la kojugu muso jarabu be ne la kosugu de urumew fana ka muso u ce kanyi de o ba fo urumew de la ma banil asfar o ba fo urumew de ma ko banil asfar
aw ako ciden ma bebe ne do koy hari ne yere ba ne ka mo be ba do ne ka kabla mo be ba ko ne ka muso ko ka gele donc jendi ne ma wayni akhsa ne be shira ini araitu nisa banil asfar ninne ye ewa urume on kam muso wuye mbe shira alla asbira an hunna nkana dese ka sabalu ku koro nkana dese ka sabalu ukoro fa arada anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayni fodro cide nya ko damo cide nya anyeyire maka boka anyeche ka boka qala ajintu laka ew ciden ko njena na ekato madina ya njena na ekato madina ya donc konni aya jigina jaddu bunu khayshide katibari Allah ko aleka musoko kabo ko ciden ka jendi alema aleka to madina ya konni ale tara kele yorula urumeun kele konni alayam urumeun kam musowiye ko alete ka teseka sabali ku toyre donc ciden kana ta lebila fitina la na ta fe ka lebila fitina la aka de to madina ya ciden ko nye jendi matoya ala ya jalabi ala ko minhum man yaqulu azini li wala taftini mo do munafiqun la aba fo cide jendi ne man katon madina ya in kana takkele yoro inna kanin bila ka takkele yoro inna ni bindo fitina la parce que nte sika sabali muso koro ni nyi banil asfar kam muso wuye nte sika sabali kana tando fitina la jendi ne man katoya ala ko ala ako tinya yere la fil fitinati sagatu ako nimbe fitina kono kabaw ako ale be sira ko kana ta bi fitina minare ko binna fitina kono kaba o ye jumay tanki ala ka cide eki in nin fasamanta ciden kan ninka eki kan lafiya fasamanta ciden kan lafiya ka ciden yere ka bo ka ta kele yorola e ka to madina o kofe ala ko ale binna fitina kono kaba ale be fitina la kaba ale kana fo de konto yan kana ta bi fitina ko binna fitina la kaba ka to e kofe yere jahadula e kata jahadula ka mugoto e ko islamade ciden yere ka wuli kata jahadula ka segenye kata ewa kafiru kele e kato madina e sigile ciden ko fete ta nofe o yere de fitina ko binna fitina kono kaba o de fay ko ale binna fitina kono kaba wa inna jahannama la muhitatu bil kafirina ewa jahannaba fana ala ko lilendo kafirila ko kafirido har jahannaba ko lilendo kafirila de ayo ko min tinni ni kafiri bara de ninye ujura fuitila e ka to ciden ko fe madina ka nyini ciden fe ko e ka to ale ko fe madina ciden kata jadu ke sigile ko atigi be fitina la kaba ko kafiri do ne ala jahannaba akori den de be kafiri la yomal khama do be do ala bi an ture ka fambe إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون وإن تصيبك حسنة تسؤهم نفنا يمنافقوا جوه مدينة ايوا نينجو فنا ابي سلامة چامنا سلامو كفو چلا نينجو بي مغو چامنا مغو چلا مغو منبو دمبي كتا سنما وفله او چلا وفله سنما مغو چلا وفله سلامو چلا وين تصيبك حسنة تسوهم من ني اي نيمان سورو يه هيرا سورو درابي ودو تورode مغو دوبي نوفه mogo dobu ka jamala mogo dobe sunna jamala ni eye hera soro abe digi ulula bu torode manduye ika hera manduye abu torode wa in tushibuka musibatu min nimma shibayi soro doro yaqulu qad aghajna amruna min qablu bafu wa mai wode yato nebu no fede ma ka ko chamanye ne nyere kolo samade ne maso ka do ka ko chamana munafiqu dobi no fe ka bare ninde ibi nofe bi ka jamala min ni tora ni hera yi soro mandi uluye obe ulu dusu kaside ni eye hera soro dora be ulu dusu kaside min ni masiba yi soro doro ba fo wala ima ye to nunun do nala chogomi ka faraka ka kola chogomi ne ma do ala o chogola ne ma so ka faraka wala o chogola ne nyire minade ne nyire minala de depuis ni masoro ne nyire minala ne ma do ka chogobe aka kola kosobeo wayatawallaw
unu kodu tato wahum yafrahun nu be nisonja nimba soro nya jala foy ni foy ha wahum nude fo wahum farihun ubu kodi unisonjale ubu kodi kan nisonja kata pasike min ni soro o diara ulu yeko donc mbalmo harun nan ko ete munafiqiya nifaqul akbar mogo caman de be silamaw cela mogo caman de be mogo cela munum bu dambe kata sunna man ni jogo bola de ba kanu yere don do kodo de e ka kodo de ki so ni e hera ko soro doro manduye udusu be cinyado obu torore men ni ko jugo yu soro bu ni sonjano de fana o ba fo fana wala wode ya to de pinni masoro ne ma do aka ko la ko sobe ne nyere minade ne maso kadwa ka ko law ne nyere minade awde to go beraw anofew awde ba nofe ne nyere minade bi do nye ne ma do aka ko la ko sobe munafako jogo de nunu yede nube mo minna ni jogo nunu bo yere la de ni ko ibe dina de kono ibe ni sunna de kono minyen ni sunna fo bagana ke bagana weleli ke bagaye ni hera ya soro ni son ewa ni aka hera ko hera ya soro ni son jano yede ni son jani aka hera yede aka no fana bada hera de ka soro ni bone ya soro ikan ni son gwana ye aka na diye me eko sunna jama ebu chela me ni hera ye usoro o de be en ni son gya min ni tora yusoro ebe ni sonja no de munafaqi jogo de do mo kire korosama قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل ما مرفوye مؤمن بن الله halala ni tora ye esoro doro ona ni hera ye esoro unduna ni songwa ni masiba ye esoro doro donc uluna fo awo wode ya to awnye anyere mina sani nin kana anya nyere mina madu aka ko la kosobe unu kodi una ni sonja mugo munun kala halay ni nye afuye qul lan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana foi teseka ansoro foni alama min sebe anye e dawa kala fana min be cide no la tawhidi foli la sunna foli la ala faham salafu salih ni jama dogunu no fe ni eye hera soro abe ulu toro ni masiba yu soro o be ni sonjanaye o fana kana e fana décourager de akani sagi ka boy ka kola cide alay cide nyamariya ko akan min fo utigila mo ye nu nyogona fana be e bolon ikanka mun fu ye e ka continue ka barala afu ye ka fo foy tese ka e sorni alama min sabiye ambi sibay alade foy tese kan sorni alama min sabiye hada maden kera togo ibe alakalla tige ndoronde kono lahul mafujula de pelama sanka bawlon fulan duguma kolon fula dani samba bi duruye e kala tige min severa e kabila ibode bolodoro foy tese gi sorni alama min sabiye min nya kanu tora ki soro tora tese ki soro alama min latige min nya kanu ika fambe ka ke herayo e herayo fana tese kana ni alama min latige ala min latige mo yo de be kiya ala min latige mo yo doron de bi soro o de fuye an ka bisi bagay ala de wa ala allahi falyatawakkalul mu'minuna aw mu'min kelen kele ka koda ala de ka mu'min kelen kele ika koda ala de ka ay wa nahnu mutawakkiluna alayhi aka fode aw an yanka koda alaka huwa hasibuna ala yan wasa wa ni'mal wakil ala de yebbi si nyogon nyumay ni mo mi nyika ko bisi alama ya bisi masa nyumama donc hada maden kelen mu'mini kelen ika jian latige munu ni fe munu bu soro ni ka ki bisu kunna doro ka fo ebe latige de bolo foy tese ki soro ni alama min sabe ika bisi bagay ala de awa mu'mini kelen e ki ka ko be sinsi ki ka ko da ala de ka ala be se ka ne sababu be de mi hada maden ka ko da ala de ka sababu nunu ani munun baki ka sababu nunu ewa incima abbe ala de abbe bu ala de fe
قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل ما مرافوية هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين أفو منافقوية أني جغو أو بأم مؤمن ما كنني مونية أتم ما كنني فوية فو كونيما فلا دولة كلين كانسورو ni hada made dina ma tawhidi tigi mu'mini sunna mo wala fahamu salaf sari ni ede sigira naye ka sigi kam makono kan ka sigi na kam makono toraw kasoro balawu kasoro cidi ala ko ciden ka fuye yele aw be mulamni aw nye ni ko fulate o ko fula be abe ko nyuma aw be do makono aw nye dro wana hanu نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو فنبل من كني أو منافقون إما ألنا مصيب الله شيء أو ما مصيب من بيبو ألف أو بأيدينا وبألنا مصيب الله شيء أو ما مصيب من باوسرنا أو كبروا سبب إنهم باوفا فتربصوا أو نكوب أو شغلة أيام ما كنونيك إنما كم متربصون أو فنبل ما كنونيك كفر أوكا هذا له سنين أو يجمعني نمنافق الشجرة مؤمن كرو كم بشجي كلا جري على بنا من كلا كفلا دولة كله مؤمن نمؤمن ياو جهادو أنا مؤمن فقا أنا شهد سويا سرنا دوار جنة كنو أو جفر بكم أو بمؤمن نشأ أو ما وندم كريولا نكفلا دولة كله أبيكم يوما مؤمن سارة جهادو لا نيمان دو يما يسير سويا سو isera yi jugu mawo hera do de ima me aw kafiru fana fule ni aw nya aw kele ko fula dola kala shimani awma imma ala yerena la jabado jigaw ka kaw halaki kasur an shentala imma ala na wula jabani an ka bolo kambila awla kallasu kambila awla kande maw kan naw faga donc ni ko bo chogode la ay la melike ke an fana be la melike kafara awka قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. قل ما مرافوية أنفقوا طوعا أو كرها منافقون كافرون أيا كان نفلون نفقاتي أكداو يوم أيا نفقاتي أمان داو يوم أيا نفقاتي أي مهما أنفقتم من نفقة تايين أو مكرهين أو كافر بالنفقة نفقة كسلامين تنيالي كما أبين نفلو بو كان نفقة نندين ينتنيالي كما أو يرني نجيلي نندين ويوا أين نفلو ينبو أكدا ويوا ويو فرس أين نفلو ينبو أتفوين أوما ألا تامين أوي لن يتقبل منكم ألا تامين أوي إنكم كنتم قوم فاسقين فاسق أو كرا مغودي أبولين درو على كنيا مريا كوننا إكرا كافرية إكرا منافقية كم بابا إبن نفلو من بوكا دو على كولا إيه يرد جناناي إنن جناناي إني سنجالي نيكا نفلو تا كادو دينا لاو ubi karabara da yi kan nafolo ta ka dol alam makusitala munna ala tu kan nafolo mina summa aghbara ta'ala an sababi jalika wa huwa annahum la yutaqabbal minhum munna ala ko aletu kan nafolo mina ula ala nana asababu fu وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. alakom munyato ni alama munafiqu ubenna faqati min boka do silami ala ni alama minawye parce que Abdallah ibn Ubay ibn Saluna ka jamatum be ciren no few ni kele min mudira wagatu dola yerebu kan na folota unni sonjale yere ninje na nay kata ka be cide ma fule anya do dina kola
wagatu dola ube ja kwade ube nafolo do bo abe bila uka ku kan nafolo bo jahadu ka ke wagatu dola ube nafolo bo ka do dina dafe ka sura boli yere manduye mi ala ka fura benne ala makotala munafaqi ni ebe dina kono dina kata nye o mandi dina ka samfela soro mandi ebe dina kono te ibe nafolo financiala makotala foi ka dina inde kanu folo ni mugo man ni dina inde kanu dusukun kono folo ibe nafolo nafaqati ala makotala ala fule ko de foya munafawu tumbe financement ke cire no fe mais ala ya fuye abe nafolo min bo kado silamiya dafe aye min boni anin dungoye aye min boni karabali ne ala ta shimina wuye munna sababu benafo ala ko foyi manne bali ni mu kan nafaqatum mina wama mana'ahum foyi mu bali an tuqbala minhum nafaqatuhum ko kan nafaqatum mina wuye illa annahum kafaru billahi wa birasulihi o kafirani ala de udusukun kono o kafirani ala ka ciden de udusukun kono o de yato ala banna ko kan nafaqatum mina ni banne men ni har ye islamiya bila keneka ka bara nyuno bina keneka min ni dusukun bannembe alama il dusukun bannembe cidema ube e dusukun bannembe ala koma i dusukun bannembe ciden koma ebe nafaqati ke dina la alama kotala fo dina inde ka diya de an ka karamogo do delela kan nafolo tigi do bila sirani nin cogoye misiri do de sunna misiri de abe sunna misiri folo la misiri ani setigi do de ka so kasuru a wakati setigi ko misiri mikoro ko abe ale toro abe ale degu a taara do faamawula ko misiri mikoro b'ale degu ko misiri mɔgɔw ma mikoro min telelen bɛ a ka so la a y'a bɔ yen mikoro jigira ni a sababu ye don dɔ la o ye karamɔgɔ min an b'a jiga wagati ulama rabbaniyin na a tɛ sira ala ko la jalikɛla si ka jalaki ye karamɔgɔ in tun bɛ jamana kunna fatura a mɛnna karamɔgɔ in ko a nana karamɔgɔ ma ko karisa ko n kana ni nin y'a ka misiri dɛmɛ n'a ye a ko sisan i n'a ka milo in ka sagi ka taa d'a ma ko ne mako b'a la n'a bɛ se ka n bisimila an ka ɲɔgɔn ye hali miniti 10 kɔnɔ dɔrɔn n bɛ min fɔ a ye n b'o fɔ a ye wala n'a ka milo in bɛ minɛ a bɛ minɛ ciden taara k'o fɔ a ye a ko baasi t'a la a ye wagati di karamɔgɔ in ma karamɔgɔ in taara karamɔgɔ kɛ in k'a ma ko i ka ciden ni miliyɔn 1 nana ko an ka misiri dɛmɛ n'a ye a ko ne de y'a ci karamɔgɔ ko in k'a ma ni koro min jiginna jɔn kɛra sababu k'a jigin e de tɛ wa a ko a ko pour ni miliyɔn in k'i nafa ala k'a minɛ i ye a k'i nafa mikoro in saga n'o la ni sali in weleli de ma diya i ye ko minnu bɛ fɔ misiri la fɔlɔ n'o de ma diya i dusukun ye n'i ye nin miliyɔn in bɔ k'a don misiri la fu don ala mako t'a la o misiri mikoro de ka diya i ye fɔlɔ a ko a ko taa ni wari ye mikoro bɛ sa a ka place la o de la ka kɛ yan mɔgɔ caman bɛ silamɛya kɔnɔ n'a ma janto aw yɛrɛ la ka nin tawhidi in kanu ka nin sunna in kanu ka ciden ka taasira kanu la fahamu salafu salih a bɛ wari bɔ ni financement la mako t'a la zalika bi annahum karruhu ma anjala Allah fa habbata amalahum ala k'u ye fɛn dɔ kɔ ni ala ye min jigi de u y'o de ko dusukun kɔnɔ ni ala fana y'u ka baara bɛ tiɲɛ ni mɔgɔ de ni silamɛya de ma diya i ye fɔlɔ ni tawhidi de ma diya i ye fɔlɔ ni ciden ka taasira ni sunna min filɛ nin ye n'o de ma diya i dusukun ye fɔlɔ e bɛ nafolo bɛɛ la bɛ fu ala mako t'a la o ala fule k'o fɔ yari mun y'a tɔ mun y'u bali u ka nafakatiw ma min na u kafira ni ala de u dusukun kɔnɔ kafira ni ciden de ye u dusukun kɔnɔ
odi ato ni alamu kana faqatu miniya wala yatuna salata illa wa hum kusala aw har nu bina salli ro la fana o fari fagalen de bina salli parce que mo ni islamiya mambo ma sunna mambo ma tawhid mambo ma har aka salli abake ni salaya de abe salli munun ka be batum aba be keni salaya ni fari fagade ala ko tena salli ma abara har nu bina salli o fari fagalen de do donc aya in kambe kafir kun kele ma sisawa salli bagaw yere munun boy salli yere de fo aka dina inde kanu aka sunna inde kanu sino abin na fagati la abe barafula ha utena salli la barafu fari fagale wala yunfiquna illa wa hum karihun awa utena fagati sibo fana hari nubin na fati min bo fana ba bode amandu ye mo chaman bule silama uchela uba silamiya deme chaman ke a ce ni ewa ni ndeli fana chayara sare nin ko inte bawa nin bara inte bawa nin bori wori ne ko wori umbe ke mun yede abe wori bo me amandai ko ne ko ni wori umbe ke mun yede ni nya ira de ba ke kam min bo amandiye utin na fagati ke abara har ubin na fagati munun ke uba ke amanduye donc mun nya to ni munafiqi abe financement ni nafati min ke ni ala tamina akun fule afolo u kafirani ala u kafiran ci de dusukun kun afulana nu bina hari salli no fari fagale de be salli asabana u bin nafati min bo boli manduye u bake ka bode na boli manduye o de ya to ni ala man nonun kan nafati mina uye u be fe mo fenke ni ala makotala ورياتو على وجهين ينقبر صادق المصدوق إن الله لا يمل حتى تمل أقول لا فر فني أود الله فرا ni ebe ala kola abi dusukunna ibe bato ni ema lafu ala fanatel lafu ka sarale la koy wa inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba aw ala yamasa senema de ala te fuyi mina fo fen senema ni be min bo ka ke fen senema ka ke idusukun jalen ka boy ka boni dusun kalashe fali haja ninde koso la yuqbalu allah min haula'i nafaqatan wala amala ninde koso ala ten nafaqatin min nununa ate bara min wala li'annahu inma yatakabbalu min almuttaqin parce que ala be alnya sirnya baga abu ala bode kan nafaqatu no ko bara mina mugo teshira alaye ibn nafaqati nafatike islamiyya ala mako taala ibe baranyuma ke islamiyya ala mako taala ala kanke mugoye nambe sira ala ni nambe ni dina kanu bondo ni bangela سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ambal ma musodo ye message mun na ki kan dama kasi karamola